Последен пат тука прославувавте титула во македонскиот шампионат со навивачите денеска како член на Kielce е повторно во Скопје. Твои печатоци од овие 60 минути во Скопје. Pa dobro je bilo, je super stvarno, atmosfera odlična kako i uvijek. Hvala ovoj predivnoj publici što je došla i sigurno zbog Vardara, ali i eto na neki način i pozdraviti me. Ipak toliko godina smo proveli zajedno i stvarno je bio užitak igrati prelijepo. Poseban dan je ovo bio za mene kad smo već izvukli se u grupi, tako da želio sam doći tu, na neki način zahvaliti se. I evo, odigrali smo X. Mislim da smo na kraju radosni jedni i drugi. Možda kad bi se sagledala situacija u drugom poluvremenu da je Kielce izgubilo taj bod, imali smo dvije čiste šanse na kraju da odemo sa punim plijenom iz Skoplja. Ali dobro, sve u svemu, druga utakmica je sad u Kielcu, idemo se dobro spremiti da bi pobjedili Vardar tamo, da bi zauzeli za sada tu drugu poziciju, iako će biti jako teško. Vratit će im se i dva glavna igrača, Dissinger i Kristapans. Ništa, želim čestitati ekipi Vardara, stvarno, jer je ovo briljantnu utakmicu odigrali danas s nekoliko nedostataka unutar svoga tima, i mi također, ali nekako ovdje u Kielceu se ne žali na to, igramo koliko nas ima, tako da mislim da smo pokazali jednu stvarno borbenu utakmicu, dobru utakmicu i s jedne i druge strane oba tima i evo, raduje se jedna i druga ekipa na kraju. Очекуваше ли ваков пречак во Јане Сандански? Pa ne želim lagati, stvarno, znao sam da će me dočekati lijepo, to je ono najmanje što su mogli oni uraditi za mene i najmanje što sam ja mogao uraditi za njih svih ovih proteklih godina dok su me podržavali ne samo na utakmicama, na treninzima u gradu. Ja sam uvijek davao sve za sebe i to je publika prepoznala, ocijenila i evo, kažem opet, zadovoljan sam, presretan sam što me ovako dočekala, stvarno je bio emocionalan cijeli ovaj period za mene, ne samo ovaj dan. Tako da sami ste vidjeli, nisam nešto bio perfektno unutar utakmice, ali dobro, i to je normalno, to je jedno iskustvo više i ništa, idemo dalje sada. Имавте тешко патување до Скопје. Што направи прво кога стигна во Скопје? Pa sigurno, stvarno smo imali preteško putovanje, putovali smo 20 sati do Skoplja bez maltene u zadnja 2 dana bez jednog odrađenog treninga, torbe su nam došle prije utakmice taman, znači sve se nekako loše poklopilo, tako nešto se slično desilo i u Portu, ali evo, na kraju smo skupili snage, odigrali smo, stvarno nije lako bez treninga i bez neke duboke analize da protiv Vardara pred ovakvom atmosferom odigraš takvu utakmicu, ali na kraju dobro je, bod je tu, kažem opet, mislim da smo izgubili bod, ali ništa, idemo sad u Kielce i pokušati tamo pobijeti Vardar. Малку околу надпреварот со Раул играште 7-6. Овој пат ви изненадили овој 7-6 на Вардар? Pa jesu, to sam rekao sad i na presu, iznenadili su nas, jer Vardar nije imao drugu opciju osim da igra 5-1 duboko, to jest 5-1, 4-2, Šiškarjev i Birov da idu, da nas gonjaju po centru. Jednostavno mi nismo bili u utakmici toliko na način da smo svježi, jednostavno ovaj put nas je jako iscrpio, umorio i bez treninga, da se ne ponavljam, jednostavno nismo bili svježi za neku veliku igru 1 na 1 za pretrčavanja, ali opet imali smo sve u svojim rukama i desilo se to na kraju što se desilo. Kasno smo sinoć došli, stvarno oko 10 sati smo došli u hotel. I ništa, nema žaljenja, idemo sad vratiti u Kielce, odraditi ovo što treba odraditi i dati sve od sebe na drugoj utakmici na našem terenu. Спомна дека би очекувале да се вратат Криштопанс и Дисингер во Kielce. Ќе се подготвувате ли за ваков тип на напад на Вардар со Чупич и со Дибиров и со Скубе? Pa to je izgledalo stvarno jako lijepo na početku, na lijevoj strani Atman, Staš i Čupić. Jednostavno to su iskusni igrači, pametni igrači, nisu neki šuteri izraziti, ali to su igrači koji znaju podvaliti loptu pivotu u svakom trenutku, znaju čuvati loptu. Jednostavno to je tako, to su igrači vrhunske klase i iznenadili su nas, to im je jako dobro išlo. Na neki način kad smo to spriječili, ne znam, točno 4 ili 5 pogodaka na praznu mrežu smo promašili i u drugom poluvremenu ukazao se njihov golman i završilo je na kraju kako je završilo. Stvarno velike pohvale Kalifi na kraju,
Znam da je ovo jedno jako teško razdoblje za cijeli Vardar i znam, poznajem situaciju, jako teško razdoblje i za golmane, a vidim da ih prozivaju svi. I na neki način jako mi je drago da se danas vratio u utakmicu, da je drugo poluvreme odradio briljantno i spriječio moj tim da uzme cijeli plijen. А зборуваш за финансиските проблеми и за повредите, меѓутоа и полските медиуми зборуваат за финансиски проблеми во Kielce. Колку има вистина во тие информации? Pa stvarno ne znam. Ja mogu reći da sam prezadovoljan u Kielceu, da imam sve što jedan sportaš treba imati. U neku priliku cijela financijska situacija za ovu godinu mislim da je sređena. Trenutno ne kasnije ništa, tako da meni je prelijepo, osjećam se stvarno dobro, primili su me igrači odlično, primio me i trener. Najbitnije daje mi ono što jednom igraču srednje beku treba. Daje mi slobodnu procjenu, daje mi minutažu i jednostavno stvarno sam mu jako zahvalan na tome. Evo, posebno i ovakve utakmice koje su bile posebne za mene. Jednostavno u nekim trenucima i nisam bio u utakmici i možda su i noge bile malo teške zbog cijele ovakve atmosfere, ali nijednog trenutka nije posumnjao mene i držao me do zadnjeg trena. Nadam se da sam mu vratio na neki način na kraju utakmice, ali eto, nažalost, po nas, nažalost, Kalifa je odbranio ta 2 zicera na kraju i donio svom timom bod. Состанокот после надпреварот беше на висок тон. Што ве советуваше, што ви замеруваше тренерот од овој надпревар? Pa sigurno već nam se događa u nekoliko utakmica da imamo malte ne riješenu situaciju, dobijenu utakmicu i promašivamo neke ključne zicere, ne jedan, ne 2 i čak po 3 zicera. Tako je bilo i protiv Kila u Kilu, tako je bilo protiv Plocka u Plocku, evo danas je isto desilo protiv Vardara. Jednostavno zamjera nam te neke stvari, koncentraciju na kraju, stvarno da trebamo, jer smo 60 minuta bili borbeni, stvarno smo ostavili srce na terenu i na kraju da sami sebe nagradimo, da sami sebi damo premiju. Već 3 puta to nismo uradili, jednostavno normalno da je trener ljut jer je znao da možemo pobijediti ovdje, da prekinemo tradiciju Vardara i jednostavno to se danas moralo desiti, ali evo. Na kraju s ove strane ne mogu biti nezahvalan jer znam. Ja sam igrao tu 7-8 godina i jednostavno znam u kakvoj se atmosferi radi, znam u kakvom profilu igrača se radi. Ne tu nikakva situacija financijska ili povrede neke ne mogu ništa promijeniti. Vardar je Vardar, Vardar je aktualni prvak Europe i prošle godine smo igrali sa 3 igrača u bekovskoj liniji, tako da Vardar može sa svakim igračom odigrati ovdje i pobijediti bilo koju ekipu na svijetu.